Kyrshan Dkhar ubana ka Shnong Chamcham East Giant Hills District limba ki pathai khubor menta ka singi Pynbna ba unsia khun but I Reng Haka election MDC ka banwan na ka 21 2 bear Wapung constituency but menta udang up ya ka ticket na ka party BJP but ong ru balada ka BJP ka mai ticket ru Henry unya chakaman but I Reng kum ukartong shimet ru uba Kyrshan Dkhar Ubadeiru President Jonka East Giant Hills District Owners and Transporters Association but Udeiru Udkhar but Unong Mikman Jong ka party BJP Youth Wings ha East Giant Hills District Ulethuru bahakane ka jingmi jong u shakman banyakon yakane collection ulayo ya ka jingkashan naki bahayeng hasem kumjuru naki riu padba haka jo kapor uba Kyrshan Dkhar ukentu pat kerpat ya ki padba jang ka 21 2 bear Wapung constituency bakin so bah banyarap lem ban Kyrshan ya u hakani collection MDC ula ang ru balada upai syakathong udan ka jingtmu ban wan rai ka roi ka par hakathan da ka jinget reilang bat kiwe ki para MDC namar kumbalong menta ka jinglong jingman haka district council kalong ka basin jor bha ka ru kam trekam na do ki company do bilat ru ki yo le aman bha dan kanu ka jingete bat ki company komta laranga paisha ka thong ngen yashna ki an ki kendon ki baskem na ka benta ka jingbet jingbiang ki pateng bahadin ang uba Kyrshan Dkhar Ningapore dapat ada kerja nyamu yo blai wa namkong wa yo kam ngani galat open snyau hagan ga janmit nagaliang yo nga iburtu yo nga to Kyrshan Dkhar uchong osa haga Chamcham hagan ga janmit dapat ada jingkemen ko open snyau cha warok ke conference ke arphawi tu ber conference hagan ga por kerparo ya warok kinong tabut lani kinong Shnong wa em hapo ga arphawi tu ber Wapung Shnong constituency wanne ga janmen ngana geleng nga darai rangba wa man wina u candidate u ya kun ya ganika kam election MDC ko dang wan usnem arja rosan te kam karu kam te kiye ga daw kwa chim ya ganika rai rangba kunang kong yo agajing support na tu hayung asem iwar nagi riu rangba wa em ha ganika arphawi tu ber Wapung constituency karkonta chim ya ganika rai khadu wanga ulai achakmat o yele ya ganika kam ha ganika por nagiling yo nga hajing to ka party lada ka party hi ga nga ganika tiket ulai o baj achakmat lada ka party le wan ga nga ga ka tiket nga uman ma jo ulai bachakmat hajing to o ganika kam khnang wa pi kam ginong Shnong yong ga arphawi tu ber Wapung Shnong constituency usna thu kargonte nga chopun kuro to kitbok ki rubiang ay pi ginong Shnong ko em ha ganika arphawi tu ber constituency chenrang gan thai wa he khandro khlo wa usnyau bha pi eyang ate titimun titidiam yo poi cha thong yong jingjo ne bha kaya jing thmu yong nga kamunong yele hagan ga por to jing thmu yong nga yu wanra ya kataga roy ga par wat upun keladuri ya ke district hiwro ko wi naman na nagbenta wanra ya kataga dap ke biang yong district mi ya katadon hi ga thong yong nga kamu nongele hagan ga por ya kam ta kit bokir biang ya waro kinong Shnong suchisen iwi pa iwi wem ha uyo phi dei nang nei chai ublai ko do ya pi wi pai udap